Dia boa tarde, jornalista Siroto. Comunicado imprensa. Tur cronologia iha dia 1 de setembro 2022. Membro PNTL Nainhat, mai halo captura samba amini aling, Matibiang, José Bernardo. Mais ou menos tuk sanulu resin rua meio dia. No PNTL hirak ne rasik, se hatoba família Matibiang katak. Imita confiança ba polícia. Imi ne oan o aling nebe iha kantor polícia, ami pronto garante, imi ne oan o aling ne vida. Ha foi membro PNTL hirak ne, lori bahalo processo de investigação, hori detém ia sela, polícia kaikoli. Ia horas tu hitu 5 minutos ranul kalam, aling Matibiang ne família, ba visita. De repente de, ami hare careta ambulância para ona ia estacionamento, edifício, esquadra, polícia oing. Perguntas makne, banhira é mai da mate, la boluluk família, hori informa. Mai be, boluluk ambulância makmai, ne tamba saída. Ami juventude audiang, senti larang tarido, no triste tebes, banhira ami rona katak, ami nia aling, mate ona ia sela larang. Desconfia katak, hotaraan. Ne ami juventude audiang considera la razoável kala los. Impossível, ami nia aling beletaraan. Será que polícia sira nebe halo controle ba sela de detenção no pique tia lorong neba batia nebe. Maka ami nia aling nebe letarang tomate. Ami juventude audiang considera la razoável. Hoidane ami família no juventude audiang insiste no afirma hanesan firmaine. Primeiro, husubak comando polícia distrital dili atu fo certeza lolos ba ami juventude audiang no família katak. Los única lai ami ne aling ne mate tang taraan. Segundo, se ami ne aling ne mate hotaraan. Ami família juventude audiang exige atu loke kamera CCTV, atu haturu factos, ne claro ba ami aling ne mate. No, investiga membro PNTL hirak nebe, pique tia lorong neba. Husik comandante to ne membro sira. Terceiro, karik tuir runi polícia sira de hankata kamera CCTV avaria, no taka malu ba caso idane, ami juventude audiang desconfia bot ba polícia sira. Karik sira makbak mate ami ne aling. Husu ba Parlamento Nacional no governo, atu hatur los regulamento ou lei, hodi regula membro PNTL ka sede. Banhira captura juventude ou suspeito, ba ia sela, husu atu labele, halo torturação ka baku ia sela detenção. Atu nune, evita caso nebe hanesang mak musu filafali. Ami 5. Ami juventude audiang, husu justiça nebe maka transparente no lolos ba amine aling mate. Sexto, ami husu ba autoridade de segurança sira. Favor, saya hanesan luto ba ami povo. Lao sai fala hanesan krot ba povo. Obrigado. Audiang, data de 3 de setembro 2022. Porta-voz, Juventude Audiang. Obrigado. Parte PNTL, polícia Nainhat, mas nem hori captura alikari, ba vítima era kali caso saída maka usi parte polícia mais tem a partida de captura vítima era. Iya. Ya, caso ni ya kala ni seria completo situado. Ya problema que com ida. Ya bairro vizinho sira uma problema, completo problema. Duni malu tamamai. Hanya ali mati biang mak lori emane saiba. Lori saiba, to langsung sirpaku kira sama ali mati biang. Sirpaku depois musuh kakak yang tukumalu. Mau ni akar yang tukumalu. Gente ada 4 mata, kita akar 4 mata. Hanya ali so dia sene, hala koida mau buat dos lagi kira, mau dari bela lagi. Depois ini kolega da, mak obriga dia sana, lah husik ba, ni akar yang husik ba tukumalu ba. Poi dia ne siro tukumalu, mak hanya ali tukunya monutung, ni monutung. Depois langsung nya si ya ladun sadar itu ah. Hanya alin sira rasik, ho sira kolega sira seorang ne rasik, lori ke hospital. To ya doji orang sira mai captura ne alin la surat tidak. La surat tidak, mai captura ne la surat tidak. Depende captura. Obrigado. Kali orang sira dari bayi itu dari otopsi se parte Saudi, saya nak Sidau. A minha família tem resultado de autópsia. No processo de justiça lá, né? Mas vai me ser justiça nele. Nem mais a família se rento agora.
Isi lutang. Muito bem, Bahia, cerimônia fúnebre. Abang misa 3 horas ia bekusi, halot mos ia bekusi. Iya. Oke, selain habe resultado ga proses rumah bayi itu boternya, oannya saya dah maksud hal macam ni. Kami saya tenta na fati. Saya tenta na fati. Bukan ya lolos. Dari kita bisa exigência do resultado da autópsia, né? Ou a família cá, a tudo vai público também. Kami karak publiko hatene. Para lapele acontece tamba jovem selo. Hotu na ya alin tarahnya tala ya sela larane hotu na ya alin. Lapele bata jovem ser selo. Iya. Antes ni ia problema kah? So problema magbakmal ni magbaya sela ni retika. Isanya. Problema ni mabak malu mbak selo. Oh, makanya.